Keir Starmer Prime Minister bw'Ubwongereza anytime cyangwa se muri kintu cy'umweru mu mpera zacyo ari buze kuza kwegura, agiye kweguzwa nyuma y'uko witwa Peter Mandelson ari muri House of Lords kuko nabavuga bari Lord bw'Ubwongereza bagera icyitwa rero House of Lords ni itsinda ry'aba Lords baba barashyizweho na King Charles cyangwa se n'umwami uyoboye igihugu bakabashyiraho bagishije inama Minisitiri w'intebe uba uriho cyangwa se ugasanga ni ibintu by'imiryango. Uno rero Peter Mandelson yagaragaye kuri Epstein file. Keir Starmer amuhamagaje byarangiye asobanuye ko ayari umutinganyi ngo atigeze ahohotera babana batoya. Ariko Peter Mandelson n'undi yari ariho nk'umuntu wakoranye deal na Xi Jinping. Bavuga ko ubundi icyo yaziraga ubundi ari deal yakoranye na Xi Jinping. Keir Starmer rero gusa nkaho abivanze ngo yahise afata Peter Mandelson ahita amugira ambasaderi w'Ubwongereza muri Leta Zunze za Amerika. Icyo kintu cyo kigiye gutakieguza rero Keir Starmer. Keir Starmer wamubonaga gute ko byagaragara ko ari umuntu usa nkaho anafashije Ubwongereza. Ese Epstein file ko bikomeje gutumbanya na Donald Trump nawe ko batangiye kumugarura. Trump bavuga ko ndagaragara nawe inshuro zigera ku 37. Izina rya Trump rigaragara ko inshuro zigera ku 37. Biri burangire gute kandi twabonye n'ubutabera budatangwa. Yakoze cyane ibintu bari kuvuga bigiye kumera nka bimwe bajyaga mumva ngo Illuminati. Illuminati ubwo Epstein yaba Illuminati muri expression zanjye kuko uzajya wumva ababihakana wumva babyemeza ibintu bya Epstein bibanze igihe kinini byananabaye yego n'abavictime babyo bahari badatanga ubuhamya ariko birindaga ko abo banyamaboko babata muri yombi. Ushatse bavuga ko ari indi Illuminati yaje mu buryo buri sophisticated kuko first of all Epstein yari muntu ki n'umujuife origine ababyeyi bagiye baza muri Amerika za Manhattan nagiye mbikwereka. Papa yakoraga mu bintu by'amasuku muri za parka zo mu mujyi muri New York za parike nyine imeze nko mu mujyi. Mama yari umuntu wibera aho mu rugo urera abana. Epstein yiga mu high school yazamukiye mu ishami ngo ry'imibare mate physique yabayeho n'umwarimu. Yagiye rero ahantu byaraburije agiye gukorera kubona ntuza bachelor's degree arayiswata arayibura ariko arafite iyo mpano atangira rero kwigisha mu high school yo muri za New York Manhattan iki. Ariko Epstein burya ngo akaba mu dupati tw'abana bo muri high school nk'uko ubona abarimu bakora ubukopinage n'abana bigisha. Abantu be bagatangara ukuntu umwarimu abana bamwisanzura burya aryaga abo batoto yarabigishaga akanabarongora. None agenda abona connection zabo bakire bose b'abacuruzi abanyapolitike bahita bamwinjira muri deal yo kujya bashakira abatoto. Nuko gahunda rero yazinjemo abo muherwe baramwakira baramwegereza nk'umudira ayobora n'ibigo bikomeye ari nk'umushumba. Rega nk'ubona ngo bya Elon Musk nabyo ushobora gusanga yego ariko yari afite ikigwa ubwo nyuma yaje kugira ikigwa cyaberagaho ibyo bintu byose. Mu myaka mike yaje kugira kuba umuntu umaze gutunga miliyoni y'amadolari irenga mu bihe bye ariko yari na mukuru. Rega Epstein ni mukuru nese so mu 1950 na kangahe ndatari na kabiri. Nanone bikaba bivugwa ushobora kuba ari conspiracy ko Epstein atapfuye. Epstein ngo ntiyapfuye ngo abantu bamuhungishije ngo n'ubuntu batangaje ko yapfuye ngo ntiyari we ngo n'umurambo babonye ngo siwe ngo ahubwo ngo Epstein ntari ngo niwe uri gutanga no mabanga yose. Mbibutsa ko Epstein yari umuntu w'umujuife akomoka mu bajuife nawe babwiye mu bajuife rero mu mico yabo mbisubira mu mico yabo kireka ubu niba byarahindutse. Ku myaka 13 ku mukobwa bagufata nk'umuntu mukuru ushobora kugira gukora imibonano mpuzabitsina. Abatalibani bo imyaka 9 urashyingirwa. Ubwo rero nuko nizo context ubijyana mu bindi bihugu ntambaze nibindeba. Bikaba bivugwa ko na Maria wo bitaga Isugi nyina wa Yezu Yosefu yamurongoye ngo afite imyaka 13 ariko uriyanda ntibazi wayimuteye niba ari Imana yimuteye agatwita Yezu sibyo simbizi. Yese nyasisengura ibintu by'imyemerere ubona kugishaga ibintu by'abajuife nibyo mwita mineri na majeri. Ubwo ahita ajya muri icyo gikundi ariko ukibaza tuwe kuri orchestre di Burayi bazatubwire kubera iki file ya Epstein
iri gufata cyane abantu b'i Burayi bagahita begura direct, abo muri Amerika bagakomeza resistance kandi abo bagaragaramo. Ugomba gushyiramo nyine reflexion namwe mukibaza nyine kubera iki nyine. Bikavuga ko na Emmanuel Macron nawe yari uburyo. Macron nawe avuga ko rega yagiye agaragara mu mwandiko mu ma-email na Epstein, ariko ngo yashakaga imbaraga zo kugira ngo babashe kuyobora abanyaburayi bose. Mu gihe cye Epstein niwe wabaga afite amavuta muri business, muri politiki ari umudira. Niko byari bimeze. Bikavuga ko na Zelensky ariko nawe ngo hafi ari ukuntu. Zelensky nawe rega yagaragayeho kubera ko Zelensky ngo yagaragaye ngo nk'umukozi w'abanyayisiraheli. Bari igikoresho. Epstein burya arinza va kuri hiti ngo Vladimir Putin byamushinja. Ntuza Zelensky avuga ati uriya muntu nawe aribyo Medvedev yavugaga ati cyo ni igikorwa cya satanisme. Nibyo ngo mbabwira ngo abanyaburayi n'abanyamerika ngo bakorerwamo na devo. Ngo ibikorwa by'umwijima ngo by'abasataniste, ngo Imana ibashyize ku mugaragaro. Ngo Imana y'abarorthodox, ngo muzumve ko ari umorthodox turimo. Ngo nagiye mbayereka kuntu izira Imana zaba ari Satani, ari Sekibi. Murumva? Ngo isi yobowe n'abanyapolitike b'umwijima. Murumva? Byose nawe ni ibintu bagenda bivugwa nyine. Murumva? Turagaruka no kuri yo case study yayo. Madison uwo mugabo kuvuga ngo Epstein burya irengera ikagera muri Kongo hano twirwa tuvuga. Hari deal yararimo yo gukora banki y'abanyamigabane ngo y'amabuye y'agaciro n'imitungo kamere ya Kongo niho amafaranga yo kuzajya bayaverisa. Yego ari n'abanyapolitike muzumva muri Kongo no muri kano gace bari muri affaire ya Epstein. Yego hari n'umufaransa bita yahoze ari minister w'umuco mu Bufaransa, nawe yaje kwegura kubera ko agaragara kuri Epstein inshuro zigera kuri 600, bamwitaga Jack Lang. Nawe ari mu beguye. Na Michael Jackson nawe ebana muri Epstein ari mu bantu b'imbere. Popstar Michael Jackson wapfuye. Abastarafu ya bose bavuga bagiye bagaragara. Urumva Epstein ni icyo yabana bari hana mu ma-email ariko badatracinga ba Jay-Z, ariko abantu bagaragazaga abantu banavuga bati bagomba gusa nkaho babitaho kujyanye n'ubutabera yari ba Bill Gates na ba Bill Clinton. Bill Clinton muri iki cyumweru arajya kwitaba ibiro bishinzwe ubugenzacyaha kuko nabagaragaramo inshuro zirenga 1000 wavugaga we na Trump birateganwa ko ari muri Qatar, ubuyobozi bukuru bw'i Qatar ubwami bwaho nabo bagaragara mu mwandiko mu nshuro 270. Bikaba bivugwa ko Donald Trump na Congress ishobora kuzamwaka ibisobanuro kuri file za Epstein, ariko bikaba bivugwa ko hari n'izindi zigiye kuza. Tubibutsa ko ari dokima zirenga 3,000,000 ngo tuba tuvugiye background 3,000,000 amafoto 180 n'amavideo 2,000 ngo bagire kuroncinga ibindi. Ariko umucamanza muri Federal State yawe gatari ibintu mutazapfa kumenya, ahubwo bo twashize muri izi dossier bo bazajya bagira gute babitangaho ibisobanuro. Ariko bikaba bivugwa ko ino Epstein file igiye kuba icyorezo gishobora no guhindura imiterere n'imitegekere y'isi, hakazamo ibice bibiri, bigatuma Elon Musk avuga atagiye kwiyubakira umudugudu muri Moon mu kwezi. Imaje no kurenza biliyoni 800. Akishyiraho data center ngo arabona ibintu byo mu isi bigiye kuba kavuye. Kwera byamaje kuronshinga ibyogajuru bishya bya gisirikare muri orbit. Abashinwa barimo barakora ikintu gikomeye cyane, barimo barakora aircraft yo mu kirere noneho. Ari muri competition n'abashinwa. Izajya bafasha n'undi kujya kubaka ya projet yangu ya Roscosmos. Numva ibintu bimukira handi kuko ibyo kwisi baragiye gusiga bayishyize mu kaga. Elon Musk afite ibyogajuru bijya kugera hafi 10,000, yazamuye n'ama computer najya kugera mu 10,000. Urumva ibintu birakomeye. Ubwo sinzi ibyo ari gutegurira hariya muri space. Nta n'ubutaka agira hano ku isi yabonye ngo ari mu kavuyo. Ngo bazigire mu isanzure. Ibyemezo by'ubutaka byo mu isanzure bibaho, aho ushoboye niho ufata. Nta n'imisoro ibayo, nta n'amategeko abayo. Yego. Niyo mpamvu bayikore zino digital platform ngo ajya bacanga hano ku isi. Gusa no ku Bufaransa bwamuhaye convocation, sinzi niba azayitaba. Abanyaburayi bakomeje kwisiga insenda. Niba azawohereza
noneho bageze ku rwego batangiye kuvuga ngo na AI barashaka kwitaza kuza gukora ku bana batoya, igiye kuba restricted ku bana batoya. Abanye mu Bufaransa rero bigiye gutangira. Dushima no muri Senegal yabaye access kuri Starlink. Twibutsa ko Starlink burya ifasha bino bihugu kubera ko gahunda yo gushyira iminara byabananiye. Starlink ntabwo ikoresha iminara. Yego. Kandi ni direct ku cyogajuru. Ariko impungenge biteye nuko icyo gihe uri controlled n'amarobo ya Elon Musk. Yego. Mu buryo buri ariko twisubireye mu Bwongereza. Ubwongereza buri ubuyobozi bw'Ubwongereza buri very sensitive mu bintu byo kwegura no kweguza. Abantu bibuka John Boss niba John Bonson yeze kwegura 2022 igihe byabaye mu mwaka umwe aba premier ministre babiri mu Bwongereza baregura bari Boris Johnson ariko bakavugwa kuribuka ba Theresa May ni benshi mu Bwongereza. Hari n'igihe yigeze kuba bakora Brexit hari mu premier ministre wari uriho aravuga ati Ubwongereza nibutora kuva muri Union Européenne nanjye ndahita negura kuko bwaratoye buva muri Union Européenne. Premier ministre wabwo yumvaga bidashoboka ahita yegura, ahubwo wazanye petition uko bigomba kuzavamo abari buba premier ministre. Nuvuga ngo mu Bwongereza Keni ni ibintu biri very sensitive ibintu byaho. Ahubwo nasanze nabo ngo burya abayobozanye igitugu cyane cyane nk'ibyo uvuga ngo by'ubwiru bw'ibwami. Ibyo uvuga by'ubw'umubwiru bw'ibwami mu Bwongereza ari principe burya bagira don't ask don't complain. Urumva followinga gusa ntubaze ngo bimeze bite kuko abayobozi mu Bwongereza Keni Bwongereza bufite abantu bari high profile benshi bize baba intellectuel. Ntabwo Bwongereza bwabura babuyobora Kestama bwaramazeho n'igihe kinini kuko Bwongereza buracalenginga cyane kuyobora societe abantu bize cyane Keni biravuna. Digital ID yarananiranye kuva mu 2002 Tony Blair yazanye iyo petition. Gusa icyo Kestama bazamwibukiraho nuko ari we muntu wazanye rino shyaka ry'abakozi. Urumva nyuma y'imyaka 14 ritabona n'imyanya ihoraho ritanayoboye baba conservateur aribo bari muri icyo gihe araripromotinga riraza ririkora hit. Ariko nanone abanyarwanda nabo leta y'u Rwanda ntizibagirwa ko ari uyawangije no gahunda y'amasezerano y'abimukira bavaga mu Bwongereza baza mu Rwanda. Nabyo bituma n'u Rwanda rwaratanze ikirego ubu aho bigeze bushyuza amafaranga mu mayiraka yabo. Kestama rwose akira yaravuze ati umushinga warapfuye twaranawushyinguye. So bivuze iki rero ni ukuvuga Kestama nawe yiseguye avuga ngo ntiharabizi ko ambasaderi ari uko bimeze uko ngo ajya no Washington ngo mubajije ngo imbere ya Trump. Peter Mandelson wo muri House of Lords yari yahamagajwe ndetse arabizi neza ko ari kuri Epstein file ahubwo kumuhereza appointment nshya yo kuba ambasaderi ubwabibonye muri Leta za Amerika. Iryo kosa rirakomeye ariko ngo baramuvetinze abatarabizi ukuntu bimeze Keni ujye mwumva protocole ukuntu diplomatic we igenda mbere yuko ambasaderi ajya guhagarara igihugu cye muri Amerika mu Faransa cyangwa icyo gihugu kirabanza kikamuvetinga personality background ye historic background n'ibiki. Iyo basanze biri fine baramureka ahubwo bavuga ko yarayinjiye muri complicité muri wa mwijima wa Epstein. Amerika ibikingiye ikibaba Donald Trump aba Trumpiste. Rega Trump yashaka kubaka ikintu n'abanyaburayi ibintu bo bahuriyeho isi yabo y'umwijima kuko buri mu president gukorana n'umuntu badahuje imyumvire badahuje n'amanyanga ni wabyita amanyanga n'amakosa yakuvamo. Ntabwo Trump bemeye Washington, ntabwo bemeye Madison batamuzi ko aba muri profile za Epstein kandi aribo babifite. Bamwemeye kugira ngo mbwa azajya bakingira ikibaba muri izo dossier. Aho ukuntu ibibazo Trump azana nibyo byatumye izi file zizamuka kandi bije mu gihe bari muri midterm bitegura kuyitora. Trump akavuga ngo barashaka kumwiba amajwi. Trump agashaka gutera ngo Iran. Nuvuga ngo Trump ragenda ashakisha amakarita yo gusubiza inyuma no gahunda ya Epstein azana ibindi bintu mu rwego mpuzamahanga ku buryo abateza n'ibyo by'abahayisi bigatuma nabo bazana iki kibazo.
ni ukuvuga ngo nagiye nkwereka muri mu bihugu bya Afurika bitwaza iturufu y'amoko irondamakarere n'ibiki. Muri Amerika bazana ibyo bintu nyine bya ndani ndani, bimwe ubona biri private bakabizamuraho umuntu. Bill Clinton bayimuzamuriyeho banata umutwe, Bill Gates nawe bayimuzamuriraho akora divorce. Urumva nibyo. Silveni Berlusconi wo mu Butaliyani icyo gihe nawe yari premier ministre, nawe babimuzamuriyeho. Urumva Marie Le Pen nawe yiteguraga kwiyamamaza, nawe babimuzamuriye ibintu bya ruswa ngo yariye muri Komisiyo Européenne 2008. Urabibona abazungu nyine gahunda nuko imeze Kenya. Iyo ugiye kwiyamamaza n'akantu wakoze wiga primaire cyaba gashana n'umuntu ugafabrika k'icyasha, abana bakakuzamuriraho ntabwo bikira. Nicolas Sarkozy bamuzamuyemo ibintu bya Gaddafi, nawe babiramuhagamye uko nawe yendaga kuyitoza kongera byibuza akagaruka akaba n'umudepite. So wari uzi ko wahoze ari minisitiri, wahoze ari perezida w'Ubufaransa, ubu nawe yabaye depite mu Bufaransa, bo bita François Hollande. Urumva abajya mu bantu nk'abo bagiye be kugaruka uko bashobora kuzamura ibindi bibazo birebire. Urumva Trump ahanganye n'ibintu byinshi cyane n'abademokrate kandi nabo barimo. Iyi dosiye rero bivugwa ko Trump n'agatsiko ke bazashyiramo imbaraga zikaba exprise bakazigura. Nta munyamafaranga ujya kuburana, ntabwo waburana n'amafaranga, nta mutegetsi, nta gikomangoma. Bamwe bakavuga ati ariko he kuba exception, yaba igikomangoma, yaba umwami, yaba umwana w'umwami, ibyo byose tuvuga, yaba ministre, yaba perezida, yaba umuntu ukomeye, yaba umucuruzi, ngo batabwe muri yombi kandi ibintu bidapfa gushoboka ngo ubutabera bwubahirizwe. Ahubwo ibintu byo bizagaragaza niba ubutabera buhari, ariko ngenzi ko nta buhari. Nta mwami uburana, nta gikomangoma kiburana, nta harabaye wabona umwami aburana se, nta mwami wicira urubanza. Trump arimo arabereka ukuntu ngo bagomba guporopoza bakabona ngo manda ya gatatu. Ntababeshye rero. Trump nubwo ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ubutegetsi ataburiho, yaba ari muzima yaba yarapfuye, ibi bibazo byose bizamugiraho inkurikizi. Ntabwo natomora mvuge ngo bizamugiraho inkurikizi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ahubwo mwe muzazibona bidatinze. Yaba manda yarangiye, yaba yatangije intambara, yaba yazihagaritse, uko bizagenda any scenario yose azakora y'ubuzima asigaje bizamugiraho ingaruka kandi zitari nziza, ziri negative. Uko amajwi yose yagurutse n'ubu mira ya myigaragambyo twavugaga irakomeye cyane, bamagana Israel ku buryo na Donald Trump n'abahisi bafite objectif uvuga gutya ati twebwe n'abantu ngo b'abavolonteri b'urubyiruko bavanze. Nabyo George Meloni yavugaga ati mw'abantu mwe mwasoresore mwe, nubwo muri gukora mu myigaragambyo iri pacifique, barimo baraturitse ibintu by'ibipurizo, ibintu by'ibishirira, ngo mbonye ko mwanga Ubutaliyani ngo mukanga n'Abataliyani, mu kuba twakiriye Jeux Olympiques yo muri winter mukazana makavuyo hano shwagara bagara. Urumva ariko bafite ubushoni ivuga ngo ni public spending, ngo ni gute mukoresha imarushanwa ya Jeux Olympiques muri winter, muzi inflation ahantu tugeze no kwishyura gaze ishyushya mu nzu bigoye, mukaza kuyikinishamo, ahubwo mwangiza mutuma n'urubura n'ibintu bya glace by'urubura bikomeza gushonga kandi byangiza ikirere. Ibi nabyo byangiza ikirere ngo biri no gutuma ubushyuhe bwiyongera. Ati turongera tukamagana ngo na ice iri mu bantu bakora umutekano bawudirinze na Trump muri bara abantu ba Jeux Olympiques. Bafite ubwoba ko byahita bikomerezaho bagata muri yombi abantu babirabura nako plutôt babimukira bari mu Butaliyani, uko mu Butaliyani mafia zaho zizana bimukira benshi zibariye amafaranga abakariteri cyane. Urumva so bakanavuga ko bamagana noneho na Trump ari muri Amerika nabo bajuife kuba bitabira imikino kandi bakomeje kwica abantu no guhotera abantu. So urumva rero isi ibiri mu kavuyo kandi Butaliyani naho buragaragara ku rwego rw'isi narwo ni soft country, badatwikiye Trump rero bari imirase ngo byaba bigoye cyane.
baba bagomba nabo kwigaragaza. Rimwe na rimwe bari abantu baba bishyuye teori de complot, kubera ko no mu bihugu byateye imbere imyigaragambyo iri pacifique iremewe. Bara ntabwo bavuga ngo ni muri Iran barabarasa, si muri Tanzania, si muri Kenya. ariko n'abarimo bajugunya fireworks ku bapolisi ubona ko nabo ni ibintu biteye ubwoba, ariko none ubona ikintu cyo guhita barasa ubona ko ari ikintu barenze, kuko no muri leta z'Amerika imyigaragambyo yari imaze iminsi muri za mene ya polisi na Super Bowl zabaye, nanone abaturage bajya mu mihanda bajya guteza akavuyo, ariko nawe barasa. Agakendi ikibazo mu impamvu butabona i Burayi barasa, i Burayi nta busumbane burenze cyane bwimakajwe nko muri Amerika cyangwa bino bihugu bya Afurika cyane za South Africa hose. Narakubwiye n'umushomeri waho mu minsi yashize yahembwaga, bafite icyo bita sécurité sociale. Uwo mwana ubusanga ari umuntu wahoze akora mu nteko nawe akomeye afata ibyemezo, kandi baba bafite umwana umwe swate babiri cyangwa bo barera. Kuvuga ngo urasha umwana w'umuntu wabaye mu nzego ukomeye byakugiraho ingaruka. Ikindi cyongeye n'igihe bari abapolisi abenshi ubusanga bava muri iyo miryango yabo bigaragambye, gusa urumva byakugora rero cyane. Kukantu rero nako ngenda akabashima cyane, uretse ko usanga ukabona nta wabasha no gukubitunda. Benshi ni abasaza, ni abakecuru, ni abasaza b'abanyerondo b'abapolisi. Urumva rero bamwe baranabyibushye n'uruhinja ruruka rukamusiga. Ni abantu nyine n'umugabane ushaje, nta mashambulirano yo kwicana, nta maraso ashyushye bagifite. Ariko ibi bihugu babakubita mishoni, bakabakubita prime, bakabasiga isenda, bakisiga isenda, barangiza bakabatera n'isenda. Ese urumva n'ibiboko bigeretse. Urumva rero babonye Madagascar byanga ni kubera iki? Cyamubirwa impamvu mujya mubona byanga rimwe na rimwe imyigaragambyo yo polisi guhagarika imyigaragambyo, perezida yavuze ngo babarase bikanga. Muri abantu ho mu birwa akenshi baba bameze nk'ababyara, baba bahuye banahuje bafitanye amasano. Ntabwo hakudiplowinga kujya kwica abantu n'ubundi muvuka hamwe muhuje n'ibibazo, mujye kubarasa gute se? Warasa muri umuna wawe subireba so baba barakuroze bingana gute? None akenshi nabo baba babaho mu makominote, bibeshye ukajya kurasa mu yindi kominote, n'ubundi uri muri icyo gipolisi nabo ba muri iyo kominote araza akakurasa. Impamvu ubona ntawe urasa undi. Nuko gahunda ziba zimeze, ahubwo babwira pure, ahubwo bifatanya n'abigaragambye. Barabibonye na za Bangladesh. Niko gahunda ibimeze. Buriya gahugu umuco akandi wako. Niko biba bimeze. Bariya ni abantu baje barahurira, akenshi bino birwa nta n'ibintu by'ubukoroni byajemo. Ubona ari abantu bagiye babijyamo bameze nk'abo ari abantu bari independent. Bize kubera ikibona Haiti naho binanirana. Amagangi stafati igihugu. Buriya abantu baba mu dukundi communauté Kenya ushyiramo programu biragora. Gusanga baziranye bahuje ibibazo baravuye ahantu hamwe n'iki. Ariko bino bihugu byahuye n'abakoroni, abakoroni bazamura bamwe, abandi babashyira hasi. No bamwe bigisha inyigisho z'amacakubiri, abandi bigishwa bizima bakandamiza abandi, bigera no ku rwego na mukuru wawe na murumuna wawe ubona gufata nk'umucakara, nk'umukoroni, akubeshya nta n'icyo akumari, nawe ntacyo umumari, mukaba mumeze nk'abantu bataziranye, akamenya amakuru yawe ndaje kugushyingura. Aba ari ikibazo gikomeye cyane, abantu bagatungurwa ko hari icyo mwapfanaga ahubwo kandi babona ari umuntu w'umusitari. Muraseka. Biranasanzwe nabyo bikomoka ku bukoroni. Buri ubukoroni mukabirebere ngo abazungu, ubukoroni buri mu mibereho uko tuvukana, ubukoroni buri mu mabizinesi, ugasaba bizinesi yawe hafi ya yose nta na mwene wanyu urimo, uvuga ati yakumenyera ngo akakwambura, mbese akuriye akabeshaho umwana we kandi we mwene wanyu ari amaraso yawe. Yego, ni ikibazo nyine dufite. Baradukoronije tujya turikoroniza natwe. Mwese ufata abantu urabafunze muvuga ururimi rumwe n'iki, mwakwinjiye mu bibazo bafite mukabishakira umuti. Iyo tubara tukareba wenda ibijyanye n'ubukungu,
ubona ko bihungabana bijyanye n'idolari rya Leta zunze ubumwe za Amerika, ukabona ko n'iryo faranga n'ubundi ritwaye ubukungu bw'isi, ndetse Leta zunze ubumwe za Amerika uburyo igenda ifatira ibana n'ibindi bihugu. Finland yo ntabwo ibyo byose idolari ibihugu byateye imbere, ugasanga ibihugu bikiri mu nzira y'iterambere biragenda bikomwa ko navutse ibyo bintu bivugwa. Wenda ikintu nagiye kuvuga urabona, reka twinjire ahubwo mu gusaranganya resource zisaranganyijwe gute umutungo. Niba ibihugu bicukura amabuye y'agaciro, eske n'umuntu haturiye abona amazi meza, umwana yiga mu mashuri meza, bafite access muri ibyo bintu by'imitungo kamere icukurirwa? Icyo kibazo. Niba baroba hariya bafitanye amakontra n'Ubuyapani kuroba muri ayo mazi magari yabo, hirya muri metero 10 umwana akaba arwaye bwaki, nta n'indagara basiga. Ubu mu perezida wagiye gusinya ku buryo n'indagara bazijyana, abana babo bakajya mu mire mibi, urumva atari ikibazo? Nibyo ngiye mba mvuga. Twe turigendera ku bibazo bihari n'ibisubizo bihari. Kubisaranganya byarananiranye. Hanyuma se mu madeni nyine yakoze iki? Hari icyo bakwerekana nyine? Nyine muri yo si ya geopolitique. Naho dukoye case study. Erega ibyo nkubwira nuko mba mbivuga gutya. Ibi bihugu bitwa ngo biri develope, nta n'imitungo kamere irenze bifite kurusha ibi bihugu byacu hirya no hino. None mwibaza impamvu yabyo nyine? Ariko bafite structure sociale, nta nubwo usaba imyaka 100 nawe n'ukwicara ni calcul. Miliyoni 100 wazigabanya abantu 100, miliyoni 10 wazigabanya abantu 100, miliyoni 5 wazigabanya abantu 100, miliyoni 1 wayigabanya abantu 100. Nuko iyo calcul simple mbambira ngo ngiye mbishyireho umucyo. Ese ubu biryo ugira ngo ufite GDP renze ingana gute? None se no wambwira ukuntu Ubirigi Kongo ushobora kuburusha umutungo kamere na buri kimwe, ariko Ubirigi bugakomeza buza bukorone. Donc Kongo irusha Ubirigi abaturage benshi, ressources humaines, ikabarusha ressources naturelles, urabibona, ikarusha na potential y'abaturage bari jeune. Ni gute Ubirigi butera inkunga Kongo? None Ubirigi Kongo ikaruta Kongo Ubirigi inshuro zirenga 80. How? Kongo ikaruta Ubirigi inshuro zingana gutya. Yego. Ntabwo bisobanutse. Kuko Ubirigi bugenera umuyobozi Kongo, Ubirigi bugatera inkunga Kongo, Ubirigi bugahora burekcaringa Kongo buyiha amasomo bo batigi wa mu Ubirigi. Ahubwo abantu bagata imitungo kamere bagahungira mu Ubirigi. Mbwira ubwo burozi sengo turakennye nzira zakaka. Ninde babwiye ko mukene? Yego. Abantu bakene imyaka ingahe? Uzi ko Ubushinwa ibi bihugu byacu byari biri hejuru kuri GDP y'Ubushinwa, bayibona? Umushinwa yarabivuze ariko muri za 70. Igihugu nka Cameroon cyateraga inkunga igihugu cya Singapore rwose babafasha, babaha iposho cyane rwose. Cameroon irihe, Singapore irihe? Na Samia afata indege akajya gusaba inkunga muri Singapore. Tanzania ifite ibintu byose. Abantu Bola Tinubu asitara ku matapi hano za Ankara za Istanbul hagiye gusaba kitu kidogo. Biba ibintu bababwira. Nese bira byapfiriye. Nyine byapfiriye mu myumvire n'ubukoroni niba nakubwiraga. N'uburozi bwishi. Ego ubukoroni si ikintu kene. Umuzungu yaragiye ariko dukomeza natwe twikoloneza ubwacu, twumva ko ibintu bizava mu ijuru. Hari undi muntu uzaza akabidukorera gute se? Twicare dufite imitungo kamere, dufite abantu, dufite buri kimwe cyose bize none se kene wambwira nk'ubu Afrika technology dufite ni narakubwiye ko abantu barenga miliyoni 15 barangiza kaminuza buri mwaka. Dufite urubyiruko miliyoni zirenga 800. Tukohereza ibintu mu bihugu byo nguvuga ngo byateye imbere anetabrite kugeza nabo bohereza icyayi, kakao n'ubu ngubu Cote d'Ivoire ntabwo barabitunga. Niyo ya mbere yego. Mbese technology yo gukoramo kakao mo shokora iba shakana mukambwira ngene mukambwira. Ni gute presidence ya Cote d'Ivoire bayikodesha n'Ubufaransa? Ubukode ubutaka se buri mu Faransa?
ngo bipfira nyine mu mitwe yanyu n'ibyo vanjiri bagiye babigisha nyine mukamira. Ni gute bakwereka ngo Greenland mu buryo buri fizike ingana na Afurika? Siko bimeze. Afurika ni nini kurusha uko tubitekereza. Ariko ugasanga perezida wa Nigeria, wa Congo n'ibindi bihugu ntavuze arahembwa amafaranga aruta umushahara uruta n'uwa perezida wo mu gihugu cya leta cya Afurika ya Afurika Union Européenne. nyine mumbwire nyine turi mu bintu nta gishushanyo Afurika irabona. Ibyo byose muvuga nta kintu nta tekinoloji, nta rurimi, nta faranga, nta radiyo tugira, nta connection dufite, nta byogajuru, nta muco dufite, nta none si ibintu bimaze imyaka 100. Umukoroni se yagiye ryari? Hashize imyaka 80. izo ni imbaraga n'ubundi bikagaruka n'undi kuri leta za Amerika n'ubundi rega twe nitutemera ko natwe dufite ibibazo. Wambwira Union Africaine projet ifite, ahubwo nakubwira projet Amerika ifite kuri Afurika muri America First. Yego. Nakubwira y'Uburayi bufite muri AI cyane, zimwe z'Abarabu yo bufite, Ubushinwa n'Uburusiya. n'Uburusiya kuri Afurika ifite iyi. Ubabaza bano bagabo muri Afurika ibihugu biratatanye, ibihugu 50 na bingahe. Afurika yunze ubumwe yahuza gute? Wese leta 50 za Amerika ko zihuje ibihugu 27. Igitekerezo ko kitazashyikirwa kubera ko Amerika iri hariya, bwa Bwongereza bwicaye hariya, ntabwo hashyikirwa igitekerezo. Ibibazo natwe twishyiramo byanditse he mu bisoma ni mu Evangelii. Turakennye, turi mu nzira y'amajyambere, ubushobozi ni buke, abantu bakameneka umutwe birirwa bareba aho bazajya gusaba inkunga n'indege zizerekeza bagiye gufata ifasha. Tugeze n'ahantu tujya gusaba umutekano muri Amerika nabo barawubuze, bakeneye ahubwo abantu bo kubafasha. None se abakeseka ariko babare hasi. None se Amerika yirinze kudiringa, urugero rwiza ruciriritse. Amerika Joe Biden yadirinze na William Ruto ngo bashyira akadomo muri Haiti. Haiti rega buriya nubwo ubona iri mu kirwa hagati ya Amerika na Afurika, burya Haiti ibarwa nka Amerika cyane. Ndetse kubera iki? Reka dusayininga hote. Turagushimiye cyane Doc Metarek.